Pozdrav ekipa i dobrodošli na ovu epizodu Dritos Coucha. Današnja emisija bit će posvećena brojevima 33 i 36, a zašto bit će vam uskoro puno jasnije. Naime, naš današnji glavni gost je član Kukus klana, solo izvođač, velika Instagram zvijezda i trenutno jedan od najaktivnijih trap izvođača na sceni. On je Hilson Mandela. Bog Hilsone i dobrodošao na naš kauč. Hvala na takvom predstavljanju, nisam ni znao da sam toliko velika faca na bespućima interneta. Malo smo ti napumpali intro. Internet ego mi možete napumpati slobodno. Uvijek treba pumpica dodatno. Hilje, nekako je red da krenemo od sad trenutno najaktualnije teme. Osvojio si nagradu, to je Cesaricu, za hit godine u suradnji sa Žažom. Kako je došlo do te suradnje? Evo, sad ću to, odmah ću to odgovoriti, ali za početak ja jesam gost, ali da se zna da nisam došao praznih ruku, praznih džepova tu kod vas. Hilje nosi poklone. Tako je, Djeda Mraz je zakasnio, Božić baš i nismo imali ove godine, jel? Ali Deda Hiljek, to zvuči krivo, ali uvijek pazi na vas. I donio sam vam evo neke rizlice. Hvala I kak se zove, to su inače Kukus Limited rizle, isto kao sve što radimo s Garicom, i donio sam vam svakome po 2 paketića premium Kukus CBD hašiša, znači nema ove psihoaktivne tvari od kojih smo svi crazy malo. Nego sve safe i legalno. Bomba je dizajn. Ostavili smo isto tu jedne rizle za nekog gosta koji dođe sljedeći poslije mene ili nešto, tako da i on ima nešto. Mislim, nadam se da ne misliš da će zbog ovih poklona sad biti u nekoj milosti s pitanjima i ali hvala ti u svakom slučaju. Ne, pa evo, nadam se da će vam se sviti, baš mi javite kako vam je bilo, jel vam ok. Čujemo se na večer na Instagramu. Za još kao, za još. Na HNK se vidimo svima. To se Garici treba javiti sve. Ali da se vratimo na pitanje, suradnja sa Žažom kako se dogodila i Cesarica. Pa moj dobar prijatelj Šala, znači iz grupe Connect kada je bio u njoj, i sada Zaprešić Boysi i član Rubicon Sound Factory kuće i Sound Factory tima, mi se bio javio, mi smo se bili čuli, našli smo se, on je meni objasnio pobliže na kakvoj stvari bi on htio da ja uletim tu sa Žažom. Međutim, ja nisam ni znao ko je Žaža. Zato kažem da mi objasni, jer ja nisam znao ko je Žaža, ja sam prije u intervjuu i rekao da ja ne bi nikad ni snimio sa pop pjevačicom nikakvu suradnju takvu. I on je meni poslao cijeli zapravo portfolio od Žaže, sve što je ona radila, i ja sam postao malo više upoznat sa njom. Došao sam do njih u studio isto, upoznao sam i Žažu i rekao sam si zašto ne, jer sam već tako doživio par puta u životu da u trenucima gdje neke kažeš neću ovo napraviti, neću ovo napraviti, i u trenucima gdje ti sam izađeš iz te zone komfora, ajmo reći, nije to ni komfor, to je više kao neka predrasuda, ti imaš nekakvu kao blokadu zapravo. I u svakom tom trenutku... To sam te htio pitati, znači baš to što si rekao prije par godina u intervjuu za jedan portal si izjavio da ti ne pada na pameti kad snimati sa nekakvim pop zvijezdama stvari. Šta je taj moment u glavi gdje kažeš aha, pa okej, ipak budem? Pa znaš šta, mislim, ja sam to sve povezivao previše i cijeli taj hip-hop kao pravac sam ja povezivao s nekim repanjem za sebe i repanjem za ekipu. Mm-hmm. I ja sam to povezivao kao sad svaki reper je tu najjači, on je najjači unutar svoje ekipe, najjači za sebe i kao i to je to. Međutim, to zapravo nije tako. Kad ti gledaš negdje u svijetu, ti vidiš Camilu Cabello i Young Thuga na Havani koji imaju sve ukupno, kad se zbroje svi view, valjda 4 bilijuna. Znači, to je nešto što je u svijetu normalno. Ali kod nas, svaki put kada ti radiš bilo što na modernizaciji zvuka, bilo to autotune, bilo u nekom modernijem pravcu, bilo nešto što nije tu sam na klupi, repam, ovi su glupi, pare skupi, jupi, ak nije to, na neki način je kao, sve su to neko, prodosi se, ovo je a ljudi zaboravljaju da je prvo bitna glazba. I onda u tom trenutku sam nekako sam sebi dopustio, kužiš, da zavajbam na stvar na koju inače ne bi zavajbao. I ovako sam si rekao, buraz, ovo je neka pozitiva. Mm-hmm. Bi uletio kao I ja isto otišao u tom nekom filmu.
Znači zapravo ti se svidjela stvar, nisi u to ušao kao u smislu ovo mi je dobra prilika za nekakav exposure, da malo proširim publiku, nego si actually bio kao ok, ovo mi je svidjela dobro. ti se Ja nisam stvar, uopće to gledao kao, znaš, ja nisam, kako da kažem, ja nisam brio da meni treba ikakva šira publika, znaš, nisam uopće gledao tak, ja imam kao svoju publiku koja je prate sve i aktivni su na mrežama i podržavaju svih 8 albuma su slušali. Dosta je bila dobra, općenito support publike je bio dosta dobar. Ma publika je, pa da nema njih par puta, mislim, brinem da bi fakat bilo to sve, nema to smisla. Što se publike tiče, ja nemam riječi za njih, hvala im, vratit ćemo im stostruko, što ko kuku, što jako solo, vratit ćemo im, znači zato kaj oni su sve i oni su jedini koji su tu uz nas cijelo vrijeme. Jeste očekivali takvu reakciju publike kad ste radili tu stvar? Iskreno, ja sam mislio da će me dosta ljudi popljuvati zbog toga. To opet se vraćamo na te neke nesigurnosti i te neke fiksacije i te neke zapravo i moje predrasude oko svega toga. Međutim, na kraju se desilo to da su zapravo dosta ljudi pozitivno prihvatili to i tipa, ne znam, neki frendovi od mog starog i stare koji inače uopće ne znaju za trap i nemaju pojma, ne briju na to, su onak dolazili do njih u Dubrovniku gdje onak je fakat malo ljudi uopće znalo za Kukus i bilo kaj i govorili kao mali ti je bio na televiziji, vidjeli smo ga, naš neke spike. Tako da na kraju je to zapravo, a moji fanovi nisu to gledali na negativan način, nego su svi neko navijali. Isto kao za tu Cesaricu, meni se čini da su onako naš isto gledali u jednom trenutku kao gle, on je tu underdog, došao iz neke spike, idemo sad na, ovo je naša nagrada i ful su se nekako poistovjetili s tim. I ja u jednom trenutku više nisam mogao vjerovati, jer ja sam skužio da imam zapravo, znaš, kad ti čitaš te hate komentare i to ti misliš uvijek kako, znaš, kao da je to užasno glasno. Ali onda ti vidiš u takvim situacijama koliko zapravo ti imaš podrške. I koliko su ti hate komentari nebitni, zapravo kad ti gledaš neke odnose, ne znam, 10.000 ljudi lajka video i ne znam, 100 je dislajkova, ili mada i soma dislajkova. I sad, a komentari su uvijek top lajka niti negativni. Ali kad bi svako od 10.000 ljudi koji je lajko video napisao sviđa mi se, brutala je ovo, ekipa sam radite, hvala kaj dajete besplatnu ziku, kaj god, to bi buraz bio spam pozitive, znaš, niko to ne bi povjerovao jebote jer bi bilo kao jej. Ali zapravo je realnost takva da su ljudi zapravo sretni kaj slušaju glazbu i ljude veseli ta glazba. Tako da sve na kraju dana neka pozitivna priča i kako gledaš na to i meni je drago da sam s njom snimio. Ovo kad smo osvojili Cesaricu je suludo. Volio bi misliti da je to samo početak, ali već sada imam pretjerano razloga biti zahvalan sa svime što se dogodilo. A uz tu pjesmu si sudjelovao i na još jednom hitu sa Zembom. Znači, sudjelovao si u njegovom dijelu na pjesmi Zvijezde. I to je isto tako bio hit. Jesi li dovoljno samopouzdan da možeš reći da tvoje sudjelovanje, znači, pjesmu pretvara u hit? Da li se smatraš tipa hitmakerom? Sad, mislim, hitmaker je velika riječ. Smatram da znam napraviti dobru pjesmu. Kolika će ona biti hit, uvijek ovisi. Ovisi o puno stvari i ne samo o meni. Znači ne samo o mojem sudjelovanju na pjesmi. Da li smatram da sam sad u nekom zonu i da kako se zove, svaka suradnja na koju skočim da ima pozitivniju konotaciju jer sam ja na njoj? Pa smatram. Ali da li je sad to jedini razlog? Nije. Uvijek je tu puno truda i puno razmišljanja i puno gledanja kako ćemo mi to isfurat. Pa ja sad tu razmišljam na više načina, pa ja dajem i takve savjete. Znaš, kad smo radili sa Zembom Zvijezde, tipa ja sam njemu dao različite savjete. Ne samo za, kako da kažem, ne samo oko pjesme. Kužiš, jer na kraju dana mi smo sad u jednom vremenu di većinu toga moraš napraviti sam. Moraš sam smisliti, i to kažem svim mlađim izvođačima isto koji će htjeti doći na scenu i koji već možda neki jesu na sceni, žele se profilirati. Nemoj ništa od nikog očekivati. Većinu tog ćeš morat napraviti sam. Morat ćeš sam se pomučiti da nađeš sponzora za spot. Morat ćeš sam nekad izdvojiti svog džepa novce da se obučeš i da izgleda dobro. To ne mora biti da ti moraš kupiti neku obleku. Možeš otići do sekija, do second handa, naći nešto, smisliti. Morat ćeš sam vidjeti u kojem smjeru ćeš voditi taj marketing. Morat ćeš sam platiti producenta. Ako nećeš platiti producenta, ne možeš uzeti bit s neta, može ti neko skinuti to.
Znači, ima tu hrpu stvari, ali ono što je pozitivna stvar kod svega toga je što danas neko tipa, ko sad to sve zna i malo se potrudi, on može plasirati svoju glazbu jednako kao neka naša diskografska kuća koja bi prije stajala iza njega. A kad kažeš da se moraš sam potruditi, recimo, jako ste se angažirali, to jest ti si se jako angažirao u zadnje vrijeme oko, to pratim na tvojim Instagram storijima, oko plasmana na radijske postaje. Znači, ti si i Kukus i generalno ste dio internet generacije. Vi ste svoju karijeru stvorili na internetu, 99% ljudi koje zna za vas, saznalo je za vas putem interneta. Zašto ta potreba da se toliko forsira promocija na radijskim postajama? Misliš da ima potencijala da proširite ciljanu publiku i na ono koja sluša radio, a ne prati toliko internet? Pa ne znam, ne nužno. Mislim da jednostavno publika koja sluša Kukus sluša neovisno o tipa, ajmo reći, radijskim postajama, jel tako? Ali ja sam više slavio te neke uspjehe jer stojim iza svega što radim. I tako kad smo napravili sa Žažom... A to je više bilo kao zahvala nego kao nekakav apel? Gle, ja nemam niš protiv toga, ako me žele ljudi vrtiti na radijima, ali mi smo svoje nekako izgradili iz nule. Mi sve što smo napravili iz nule i nas nisu gurali neki mediji, nisu nas gurale radijske stanice, nismo bili nigdje prisutni u ajmo reći takozvanim mainstream medijima, sve smo znači doslovno napravili od nule i velikim dijelom sami, i kroz uspone i padove. Baš smo se Vani i ja neki dan u razgovoru presjećali, oboje smo ovaj tjedan slušali Flexikon. Koliko je vremena prošlo od toga, koliko je to odličan album i sjetio sam se i vaše promocije Flexikona u klubu, koja je bila više, ne znam nija točno kada, ali sjećam se vas trojice na onoj maloj bini, na tonskoj probi, koliko ste bili nervozni i pripremali se i sve skupa, zapravo koliko ste daleko došli od tada do danas, koliko se promijenilo to sve skupa. A ja sve ovo gledam isto kao neki početak. Imam neki feeling ko da je opet ovo 2014. neka. Opet mi je taj neki feeling u glavi, i sa ovim novim imenima na sceni i sve, opet mi je nekak meni je opet ovo ko deja vu, čovječe. Brinda jer sad kad popuste mjere, da će ljudi još više tražiti stvari i još više će imam feeling da će to biti ludo, ja imam feeling da će se ekipa jebat u klubu, nasred kluba, da će ekipa radit moš pitove, trgat si zube, da će baš biti... Ja imam neki feeling da kad se to vrati, kaos. Da će biti mrtvi kaos, da će grunut ta kak se zove, event industrija, stvarno se nadam što zbog organizatora, što zbog nas koji izvođača najviše, da ne poprskamo svi na mozak, a već jesmo, tako da super. Vaša diskografija je sad već dosta impozantna, u zadnjih 5-6 godina se stvarno puno toga snimili, što solo, što grupno. Sad kad gledaš nekako retrospektivno, postoje li neke stvari za koje bi rekao kao, koji nam je kurac bio, zašto smo ovo snimili, ovo je baš smeće? Ili ne žališ ni za čim? Pa ja imam tu sreću da sam ja uvijek u glazbi, koju god sam radio, to sam naučio još dok sam bio u ovom psihodeličnom rock sastavu Prazna lepinja, ja sam uvijek stajao iza tog kaj radim. Mm-hmm. I znači ja sada kad gledam s odmakom, postoje stvari koje po kvaliteti nekoj i briji, ajmo reći, koju bi ja sad htio, nisu na razini. Okay. Ali u trenutku kad sam ja radio te pjesme, ja sam brio da je to najjače ikad. Isto kak sad brijem u glavi to je najjače ikad. I onda kužiš kad razmislim na taj način, to sve ima svoju vrijednost. Pomenuo si Praznu lepinju i vidjeli smo svi da si stavio na story objavu. Jel postoji mogućnost da se Prazna lepinja vrati? Šta je bilo s tim storijem? Pa kako ne, vidiš da sam u nekom moodu gdje je sve moguće. Znaš, i dopustio sam si da tako razmišljam. Bogu hvala. I bio sam se vidio baš taj dan s dečkima i bili smo do 4 ujutro na kvartu i pričali smo i dečki su mi čak svirali isto nešto. Neću puno o tome govoriti. Definitivno postoji žar sa naše strane. Postoji mogućnost. Velika želja za nastupom i za rađenjem isto i nove glazbe. Definitivno smo sada i zreliji, i stariji, i nekako i pametniji, a i glazbeno spretniji. Mm-hmm. Tako da mi bi sigurno voljeli. Sad ne želim ništa obećavati, pa onda već sam obećao toliko puno stvari da ljudi će me
razapeta, znaš, toliko toga im dugujem, godinu dana, stalno obećanja neka, čovječe, najviše mrzim političara, ispada ko da neš obećavam i ne isporučujem, Da. Dosta Gdje je politiziranja. Gdje je zapelo? Vidim da često i na glavi, Instagramu objavljuješ i razne neobjavljene versove i sad kažeš da, ne znam, Goca ima 3 albuma gotova, Kukus ima gotov album, ti imaš gotov album. Zašto to stoji? Kakav je plan? Plan je da idemo jako, čovječe, ali... Ove godine Kukus ali, glavni. znaš, što ti je... Da, jel je? Jel je? 2021. Kukus glavni. Pa i meni je uvijek glavni, znaš, A gle, znaš kaj, to ti je nastavno na onu priču di sam ti rekao, di isto tak mali izvođači sve moraju sami napraviti, tak moramo i mi velik dio toga napraviti sami. I nismo više u poziciji di želimo da naš sve bude onak, kak da kažem, spontano. I dosta nas to nekad i košta, jer ja mislim da fanovima i fali ta spontanost i fali im Sigurno. stalno neka glazba, zbog čega su nas na početku bili i zavolili. Kuži. Ja sam tog svjestan i meni to jebe, iskreno, kužiš. To me smeta jer i ja, kuš, to kad ti kažeš, ja znam za tu svu glazbu koja je neizbačena i ja bi je najrađe izbacio. Ali želim da to sve bude savršeno, što produkcijski, što sa naše strane. I želim da to sve sjedne, savršeno. Znači, želim da, kad izađe Medalje 2, da to bude taj moment. Znaš, tipa, ja bi volio snimiti ne znam, na HNK-u sad kak je ovo tu. Volio bi uhvatiti taj džir kak je Friend bio kad je bilo samo nas 13 na HNK-u sniman spot. Sad bi volio snimiti, tipa, neki spot di se sva ekipa. Volio bi nekako da to sve bude savršeno. Level up. Kužiš, i onda ne mogu sad staviti to na YouTube i kao, ljudi, evo album. Okay. Nekak mi se čini ko da bi sav taj trud, kuš, kojeg fakat ima i to nekak prošao nezapaženo, kuš, jer vidim po, ne znam, primjeru tipa Anđela i Bombona, koji ja mislim da je tipa, za sada što se tiče te neke razine, najveća razina do sada, vidim isto da je hrpa pjesama koja je meni bila super, prošla slabije. Kuš, jer izbacio si album od 18 pjesama. Sad, neko će reći, to je najbolji album. A super, Buraza, kaj s ovim pjesmama kaj su meni bile super, ali tipa su možda 16. ili 17. i sad nisu prošle. Da, nisu i onda doživljene tako. U potrazi za drugčim... Ali ima brutalnih, znači to mi je jedan od dražih albuma, ima onako fakat brutalnih pjesama. Hvala ti. To što se sjećam da sam čula Sotonu prvi put i čula sam Šina prvi put i sam se bila onak, šta je ovo, znači ko je ovaj lik, bolesno, fakat bolesno. No. Svi znamo da imaš jako dobar glas i da ti realno autotune nije potreban za pjevanje, ali ga dosta koristiš, zapravo u zadnje vrijeme dosta često i sve intenzivnije i primijetio sam u komentarima da dosta ekipi to smeta. Pa koja je fama s tim autotunom i zašto toliko forsiraš to? Pa znači prvo ti je spika, da se vratimo na te komentare, samo omjeri. Koji su komentari, koliko je lajkova, koliko se zapravo ljudi sviđa i to. Dosta je to potencirana neka priča da je tu hejt neki velik. Većina ljudi daje stvarno podršku i ljubav, a na internetu ta anonimnost ti daje neku mogućnost da ti sad iza te neke prividne maske možeš nešto reći. Šatro. I naravno da smiješ to reći. I naravno, ja se slažem s tobom, majka mi je operna pjevačica, imam sluha, pjevo sam isto. Čuli smo te bez autotuna. Uostalom, čuli ste me bez autotuna. Ali sad ima drugi tu par rukavica. Ima to da svi gledaju na autotune kao da ja njega stavljam jer kao, ne znam, ja kao da on popravi moje pjevanje. Uglavnom, suluda je uopće premisa. Ako znaš da ja pjevam i stavim autotune, znači moraš razmisliti zašto ja stavljam autotune. Autotune se koristi kao produkcijsko sredstvo da se napravi taj sound koji mi gađamo. Pa to. Znači, ne stavljam ja autotune u inat hejterima i ne znam, zato što ja ne znam pjevat bez autotuna. Ja stavljam autotune jer ja želim gađat neki zvuk koji je meni uhu ugodniji i moderniji. A to da ja ovako u studiju sad kad bi mi zapjevali neku klapu ili ili bilo šta, naravno da nećemo staviti autotune. Mislim, možda je bio hit. Ali... Klape na autotune, bio bi hit. Bio bi hit, ali ti hoću reći, treba prestati gledati taj autotune, krivo ga ljudi gledaju. Autotune je produkcijsko sredstvo s kojim mi ostvarujemo taj zvuk koji želimo. A taj zvuk je, mislim, trep, a nije sad samo i u trepu, koristi se i svugdje. Autotune je Da. Je. A što misliš o
Gocinim solo izletima, znači što misliš o njegovom solo albumu, o njegovim sve češćim eksperimentiranjima sa emo trapom i hoće li to biti Goca kojeg ćemo slušati na novim Kukus materijalima ili ćemo na Kukusu opet čuti onog starog napušenog, imam novi Samsung Gocu? Pa gle, mislim da Goca kad je još išao dredove je ostavio tu spiku za neke nove naraštaje, došao je Dino Blunt i Dino Blunt sad ima novi Samsung i tak da Goca rip rip. Dino Blunt je novi Goca. Kao stari Goca rip rip. Ne, šalim se, ima još par takvih stvari, uvijek su to sve uvijek su to sve te neke faze ima snimimo mi sad i takvu istu stvar, ali Goca je lik koji je bio u punk bendu i slušao je pop punk u srednjoškolskim danima. Mm-hmm. Znači, to je nešto što je Goca živio. Goca je špudovac, prljavac, mali, koji je volio cijelu tu spiku i kujiš. Mislim, da, ali i Čila i sad, glavni je osvaja. To je njegova kuća zapravo, izgleda kao da živi tam kad izađe iz te žute kuće. To je njegova kuća, mi smo svi gosti. Ali tako da Goca je od uvijek bio u toj briji. Sad ima priliku da radi to i ne treba mu više bend. Kuš, kad je bio mlađi, trebao ti je bend da sviraš pop punk. Mm-hmm. Sad ti ne treba bend, sad ti treba dobra matrica da dođe Dipsy u studiju, da si malo pocugate i rokate to kaj ste htjeli cijeli život. Kužiš, tako da ja podržavam Gocu u svim izletima koje je radio. Iako sam imao nekih isto predrasuda, nažalost, jer sam specijalac oko tog solo njegovog projekta, moram reći da sa odmakom kad gledam, mislim da je to hrabar iskorak i jako dobar album koji će ageat jako dobro. Samo mislim da marketinški je trebao napraviti neka rješenja malo drugačija, jer mislim da bi ga i publika puno više ne prihvatila, nego čula. Okay. Jer danas se dosta toga svodi oko marketinga, kužiš, nažalost. I glazba nije dovoljna da sama priča za sebe, nekada. Ali mislim da to što je on napravio je jedan dobar smjer u svojem pravcu. I isto tako kako će sad raditi taj, kad kažeš emo trap i to, isto je neki smjer u njegovom pravcu. A sad hoće li Kukus stvari, hoće on sad dolaziti sa tim nekim svojim zvukom, on će dolaziti s nekim rješenjima vjerojatno iz tog zvuka u Kukus. Isto mislim, nema pravila, nije klasičan Kukus stvar. I to je nekakav sad već novi zvuk koji je bliži tome što on radi solo. Kužiš, ali možeš opet to usporediti na neke pjesme isto starije od Kukusa, samo ko, ajmo reći, level up. Okay. Kužiš, tako da ja bih rekao da kad je Kukus, mi nekak buras ko Voltron, mi nekak tuf, spojimo se i bez ovog pucanja lakta. Dobro, nekad pukne lakat. Spojimo se, kužiš, da, nije sve savršeno, a spojimo se i nekak Kukus uvijek nekak izađe ko Kukus. Mm-hmm. I nekak je Kukus uvijek najmoćniji tu u cijeloj priči, jer ne mogu to opisati, jednostavno kad dođemo u studio i radimo nešto Kukus, nekak se drugčija vibra. Drugčija vibra kad on radi solo, kad ja radim solo i kad radimo ko Kukus. Nekak se tu se nešto dogodi i uvijek je to drž, ne daj buraz, najjači smo, šta? Idemo buraz, Kukus! I samo buraz krene neko pranje mozga i taj neki mega Kukus se pojavi iznad glave buraz i ko da uđe nam svima u glavu i ovak snimimo hit buraz i ovak gledamo kaj se mrtvo dešava buraz, kaj se tu dešava i niš, sam slušamo tu stvar mjesec dana i ovak kao buraz znači stvar ikad. Tako da ja ne znam kaj se tu točno dešava buraz i koje su to mađije tek buraz, ko je tu zapravo naš Kukus jebote. Ali Bog je velik, tak da on ima načine i on taj Kukus uvijek nekak pljusne najjače, tak da Kukus će uvijek biti Kukus, kužiš. I ja mislim da će to ljudi i vidjeti. Sad i sa tom pjesmom Nema pravila i sa pjesmom Za južni vetar i sa još pjesama koje smo planirali nakon te, a planirali smo sada, kad krenu sad ove pjesme izlaziti, planirali smo nastaviti, izbacivati i nestat. Jer to dugujemo našim fanovima. Tu konzistentnost o kojoj smo bili pričali ranije, po kojoj su nas bili prepoznali i mislim da u trenutku gdje je Kukus prestao izbacivati toliko i na neki način se prividno opustio, mislim da je tu došlo puno novih artista. U tom trenutku, šta je dobro za scenu, ali za Kukus je čak bilo u jednom trenutku možda i nepotrebno.
Da. Ajmo malo switchat temu. Kažeš Kukus će zauvijek biti Kukus. Hoće li Kukus zauvijek biti 33? Vidimo da si obuka si majicu. Da, pitam te zbog majice. I referiram se zapravo na jedan od zadnjih koncerata prije lockdowna prošle godine. To je bio vaš veliki koncert u Bugalu gdje je došlo do famoznog reuniona sa Swonom, veliko pomirenje, ali tome su prethodile dosta teške riječi, što kroz storije, što kroz disove. Što je triggeralo taj beef, šta se zapravo dogodilo i kako je došlo do pomirenja? Pa ja ne bi pričao baš o tome šta je točno triggeralo beef, jer mislim da nema razloga za negativu. Meni je drago da smo, riješili Sven i mi naše mušice i ostavili to iza nas i nadam se da ćemo biti pametniji. Ne bi iznosio točno šta se dogodilo. Mislim da to nije potrebno, nije posao interneta. Okay. Ne trebaju oni to znati i mislim da to je nepotrebno. Kukus je zauvijek 33. Uostalom to kažem i u medaljama. Do smrti repam 33, od rođenja 36, tako da A šta je sa ostatkom High Five-a? Jer već dugo vas nismo vidjeli, znači u nekoj kombi. Pa ne znam, to ćete morati njih pitati. Mi radimo, mi radimo cijelo vrijeme. Nažalost, dečke nisam vidio, izuzev Svena, ne, sa kojim smo se vidjeli, i nešto u mimohodu Rigija i Radu. Dečke nisam vidio da sam sjeo s njima i popričao jako dugo. Zadnje što znam je imaju dečki normalne poslove. Ne fali im ta rap igra uopće, ne žele izbjeći ta prsavanja i valjda ovakav mindset kakav ja imam, znaš tako da ne znam što je s njima. Mislim, 33 je nekako ljudi koji prate tu cijelu ekipu i kliku znaju da je 33 potiče od lokacije na kojoj su živjeli Rigi i Sven, dakle Ilica 33. Tako je. Što misliš što oni misle o tome što vi danas klejmate 33 bandu? I tko je danas 33 banda? Je li to i dalje originalna postava od prije 5, 6, 7 godina ili su danas to neki novi ljudi? Misliš li da smeta Rigiju, Radetu, Žugi u ekipi što vi klejmate 33? Pa ne mislim, jer mislim da se 33 na neki način oformila baš jako kad smo mi s njima napravili tu 33 koja se pamti na taj način. Znaš, tako da mislim da nema tu nekog klejmanja. 33 je banda, čovječe. Nije moja, nije od High Five-a, nego je od 33, kužiš. Okay. 33 je isto zasebna kak je i Kuku zaseban, kak je i High Five zaseban. A ko je danas 33, ne znam, znam ljude koji su za uvijek bili 33, to su Rudi, Košpa i Kizo, oni su za mene uvijek bili 33. Dino Blunt je za mene 33 banda. Mm-hmm. Sven, naravno, Sven je jedan od likova koji mi u garaži pričao o 33 kad nisam imao, ja sam ga gledao kaj pričaš ti, znaš, on je zapravo nosioc te vizije po meni. Tako da Sven je sigurno 33. Ja bih rekao da je i Buntaj 33 jer su oni isto držali taj duh živim u trepu. Oni su bili u prvim redovima onda i na koncertu. I odrasli su i reprezentali su to, tako da ako mene pitaš i Buntaj je isto to, 30. zona je isto to, makar su oni 30. zona neka sva spika, ali oni su isto tu, šira rodbina je isto to. Uglavnom, Bore Balboa. Isuse, da. Znači, cijela ta neka scena koja je, kužiš, držala trep generacijski i bila uz nas. Ja njih sve gledam kod 33 bandu. Kužiš, sad jel neki ljudi iz High Five-a gledaju sve njih ko bandu? Kažem ti, ja ne znam to. Ja se s tim ljudima nažalost nisam vidio, kužiš. Ali šta oni misle točno o tome i to? Znaš, na kraju dana nije ni moja briga, kužiš. Ja imam svoju spiku i zauvijek će osnova, kužiš, 33 biti High Five i Kukus. I tipa da ja sad želim nešto raditi pod imenom 33, hipotetski, ja bi se prvo njima javio. I rekao bi, gle dečki, mi nešto brijemo raditi kod 33. Znaš, stavit će vam open trackove, ako želite uletite, ali mi bi svejedno to radili. Za mene, hoću ti reći da za mene 33 nije stala kad je High Five stala. Okay. Da. Ja ne povezujem to sa time. Za mene je 33 33.
Jer kužiš, mnogi ljudi iz bande nisu stali. I još ovim putem bi pozdravio i Timija, isto skatera, koji je bio jedan od prvih članova 33 i naš, ima tu hrpu ljudi koji sam i zaboravio, doktor, ne znam sam ga spomenuo, Postojala je tu i situacija sa Jemom. Niste baš bili u nekim najboljim odnosima. Niste se pojavili na zadnjih par drita, znači u tvornici. Niste bili na dritu iz MSU-a. Niste bili ni na dritu iz Karlovca. Ali sad ste, znači ti si sad ovdje na dritu s Kauča. Jel sad neka ta ratna sjekira zakopana? U kakvom ste sad odnosu? Pa dobri smo, ja nemam ni sa kim nikakav, nemam ni sa kim... Zvone u pozadini. Ja nemam, kažem ti, kad mi se desio taj neki switch u glavi da sve pokušavam gledat pozitivnije i otvorenije, gledaj, ja imam hrpu grešaka i hrpu propusta, i hrpu stvari sam ja napravio krivo, znaš, isto koji većina ljudi. I neki cover album isto. Ljudi su shvatili da to kao ima veze sa Jemom, to jest sa Zvonetom. Pa nemam pojma, po meni ne znam, to je sam cover za glupi tape, sve onako glupo na tom tejpu, nema niš pretjerano puno smisla, ne, brijem da neke naše neslaganja nemaju veze s coverom po meni, imaju veze sa nekim stvarima gdje smo se krivo zbog nedostatka komunikacije i nekih loših odluka razišli. Mislim da cover nema veze sa tim. Želiš reći da je cover krivo shvaćen? Da, to pitam. Jel misliš da Pa brijem da cover na kojem 3 lika sjede na kauču, nemaš kaj posebno shvaćat. Ma ne zbog toga, nego zbog detalja na kojeg se Vana referirala. Đavo je u detaljima, vidiš ti to, šta ti pokušavaš insinuirat. Pitaš me, jel zakopana ratna sjekira i sad tu vadiš ove rošarhove mrlje, čovječe, vidiš Zvoneta na zidu, kaj ti mene pokušavaš točno uvaliti tu, znaš kakav je ovo kult ličnosti izgrađen u ovom studiju u koji vi mene pokušavate uvaliti da nemam sukob s njim. Nemojte mi to raditi. Ali očito je, znači... Nema uvaljivanja razgovara. Da, očito je da je zakopano, mislim... Ma pa Zvone i ja smo se više puta našli i pričali sve te nekakve sitnice koje su nastale iz nekih još većih gluposti i sitnica. Ja mislim da smo obojica prešli preko toga i da smo zreli i i mislim da i Zvone gleda dosta pozitivnije isto sve stvari, da ga malo isto nahvalim, iako nisam htio, ali evo, uvukli ste me u ovu vašu privatnu briju. A šta vam točno radi kad se izgase kamere, to ćete mi reći, vidim da je tu Zadro duboko, čovječe potresen, tako da samo šuti, gleda sve, tempirana bomba, čovječe, šta se tu točno dešava, a i kamermani vidim su na rubu, tako da ja ne znam. Ludi ste. Postoji mogućnost dolaska Kukusa na drito? Sad, s ovom situacijom. Pa ne znamo će Zvone to moći platiti, ali a ne, naravno da postoji. Da nema koroneka. Naravno da postoji. Dapače, bilo bi nam i drago. Trebalo je čak i bit prošli drito, ja mislim, koji je bio iz MSU-a. Ali mi smo trebali raditi kvart priču 2, pa je kvart priča 2 otpala, tako da već smo bili u nekim pregovorima i htjeli smo doći nastupat. I mislim da bi to i toj publici sa Dritoa i značilo, jer tih prvih par Dritoa je i označila 33 na neki način. Tak da Sigurno. Bilo bi sigurno cool, sad, opet ovisi, jel bi High Five leti to, da je tu sad backstage pun piva, volim te, ja tebe isto, ne, ja tebe ne, ma daj, ajde, si siguran, da, jebote, Rade, sorry. A gle, isto nastavno pitanje, ja mislim da će se sve posložiti točno tako kako treba, i mislim da imamo tu neku ljubav koja je iza tih svih nekih sitnica, iza tih svih nekih stvari koje na kraju dana ni ne znaš kak je uspjelo sve tako onako tići u jednom trenutku, ajmo reći, u kurac. A mislim, nije to svojstveno samo vama, mislim, to se kroz rap generacije kod nas provlačilo i prije, znači sam i prije 20 godina je raspada Blackouta i kako je El Bahati odjebao sve ostale. Uvijek su postojale te nekakve tenzije među kreativcima. Uvijek sam gledao na to kao mi ne smijemo napraviti tu grešku. I onda se nađeš u situaciji gdje kao je ta greška, ali nije, niko se tu nije posvađao, izuzev sve na nas koji smo imali neki problem koji smo, kažem, riješili.
Nisu tu niko naš, ono, smo sve bili dobri prijatelji i to i samo je naš nekako, oni su otišli u svom smjeru, naš, ono, išli su za normalnim životima nekim, puni me kurac valjda bio ove, ono, rap brije, rap igre i svega. A mi smo ostali u njoj i ono, naš, samo rokali. Ja mislim da kako se zove, nećemo morat čekati. Ja se nadam da nećemo morat čekati 10 godina za reunion 33 bande, ali u slučaju da bude 10 godina... To će biti spektakl. To će goriti. To će biti kao. Tako da ako bude 10 godina, ako budemo Rade i ja, Dedeki, ono, naš, ono, svejedno će tu biti neki Ice Bucket Challenge i ono, neke stvari koje, ono, znamo samo mi, naš, ono. Nažalost, vrijeme nam curi, moramo lagano privesti intervju kraju. Prije toga imamo jedan set blitz pitanja, znači kratka pitanja ili, samo kažeš odgovor bez puno objašnjavanja, kako, zašto. Za prvo pitanje je FIFA ili NBA? NBA. GTA 5 ili Red Dead Redemption 2? San Andreas. Dobar odgovor. Nova ili stara 30. zona? Nova. Pop Smoke ili Juice WRLD? Pop Smoke. Strapazut ili Isto Miki? Jebe malo. Brzo, ajmo. Dipsi, ne, šalim se, a ne možeš to radit. Kakva su gluposti, jebate. Kad čekaj malo, ono, jebate. Kak? Ajmo, 5 sekundi. Iso Miki iz otoka i ga znam. Ok, idemo dalje. Ružno pače ili Mašinko? Ružno pače. Dino Blunt ili Dino Merlin? Dino Blunt! Sled. DeVito Nina ili Dino Blunt i Svana Nina? Dino Blunt i Svana Nina. Ovo su lagano. Glupa pitanja. Young Bude Solo ili Buntai? Buntaj. Okay. Cesarica ili Hip Hop Unity nagrade? Cesarica. Ovo zaka je ovo pitanje, čovječe, kaj se dešava? Izrezat ćemo. Ne morate ovo rezati, ovo je ono, nema ili samo, znaš, ono, nije mi jasno. Kukus ili prazna lepinja? Dobro, ono, koje su ajmo, ovo ajmo. Ne, jel smijem imati jedan veto? Ne mogu, ovo, Ajde, čovječe, ja sam tu, jedna strana će početi tu svirat ono rock'n'roll gitaru, a druga će ti početi ovako repati i on će skužiti da je bipolarni poremećaj u igri i onda će skužiti svi zakaj nosim naočale. Ajde, dajemo ti jedan veto, može. Drito s kauča ili drito iz stolice? Ja više volim kad sam plaćen za svoja gostovanja. Dakle, Drito s kauča. Ok, došli smo do kraja. Imamo još i pitanje publike. U prošloj emisiji smo rekli ekipi da ti postavi neko pitanje. Ti kad ga odabereš, osoba koja je odabrana osvojit će hudicu po izboru iz Approveda. Imamo tu pitanjca, pa malo baci oko, odaberi jedno pitanje, odgovori na njega. Užasno puno ljudi se javilo uvjerljivo najviše do sada. Imamo 40 komentara, ono. Tak da ih, da. Baci oko pa odaberi jedno. O čovječe. Ima još jedno. Mile Mafija, kao naš. Mile Mafija ih je ostavio 10, ono, od 40, legenda. Evo, Stranger Page, vidim da se potrudio da je napisao najviše od svih. Šta kaže? Kaže ovako. Bog hilje. Prvo, čestitke na svim umjetničkim i poslovnim uspjesima. Samo gore. Naravno, to znači i promjene. I sigurno znaš da mnogi fanovi traže stari kukus nazad i slično, kaj god to značilo. Osobno mislim da nema smisla držati se uvijek istoga. Ali meni je uvijek od tebe bilo bolesno kako miješaš neke ezoterične teme, Ozirisov kip, Božicu Ištar, Plejade, sa nekim tipičnim rap vokabularom. Pare, droga, žene, šnjevka. Što se malo tipični rap vokabular, znači, šnjevka, okej. Što se malo izgubilo zadnjih godina. Ne mislim negativno. Ovo je jako ugodan. I ako se dobro sjećam, najavio si neki trodjelni projekt koji te trebao pokazati u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Je li to još u planu i da li misliš da bi se uopće mogao poistovjetiti ponovno sa tim brijama ili ti je to draže ostaviti iza sebe ili gledati u budućnost? Wow. PS, bar zasviraj saksofon prek neke trepčuge, please. Wow, doslovno. Bome. Da. 2 od ta 3 albuma su skoro i gotova. To su Mandela Efekti. Mandela Efekt 1, Mandela Efekt 2 i Mandela Efekt 3.
Prvi će se nastaviti tamo gdje je najviše fanova zapravo tražilo. Oni su tražili taj neki opušteni zvuk, ajmo reći ko Flexicon, ko ovo ono. Neće biti to na toj razini, ja to gledam kao neku lošiju razinu, ali će biti nastavno na to. Taj moj solo projekt će biti ono, ajmo reći, neću reći zadnja zajebancija, ali jedna od zadnjih zajebancija koje ću dati svojim fanovima. I to je baš za te neke core fanove koji su ono, ajmo reći, i odrasli na tome kad je to bila ono, naš drugčija neka vibra i malo šarenija. Za njih ide prvi Mandela efekt. Drugi Mandela efekt će biti dosta pjevanja, dosta melodija, dosta će biti na tragu toga kako i danas radimo, ali naravno na moj način jer je solo projekt. A treći Mandela efekt će biti samo stvari poput šnitanja, stvari poput medalja. Znači, bit će više posvećen za ulicu i bit će prava repčuga. No. Hvala ti Hilje, evo, nadam se da ti je bilo kratko i slatko, da ti je bilo zanimljivo razgovarati s nama. I da te nismo previše isprovocirali. Vratili ste me na neke dijelove uma. Sinapse su se neke posložile koje su još u bivšoj Masarikovoj samo radili. Tako da, ono, hvala vam na tome, na ovom trapbacku, flashbacku, nemam pojma. Doslovno throwbacku. Ja sam se samo htio sam pozdraviti sve pratiteljice i pratitelje JEM kanala, možda čak i prvog trap kanala u Hrvatskoj na neki način. I evo, nadam se da im je bio dobar intervju i hvala Indi, hvala Vana što ste me ugostili. Hvala ti na poklonima. Da. Da nam bar svatko tak donosi. Čujemo se na večer inboxu sa dojmovima. Čujemo se poslije. Samo nek Dalić stavi autotune na to. Imamo hit. Sad moraš staviti. Mi nastavljamo dalje. Prvo imamo vijesti, nakon čega imamo i šećer na kraju. Ostanite s nama da vidite tko je današnji gost. Lil Uzijeva estetika postigla je novi vrhunac nakon što je prošli tjedan odlučio nasred čela pirsa 10-karatni rozi dijamant u vrijednosti od $24 milijuna. Reper je nakon stavljanja dermala na Twitteru odgovarao na mnoga pitanja fanova, uključujući njegovu cijenu te činjenicu da ga otplaćuje još od 2017. Usporedbe sa Death Kristalom iz Rick and Mortya, Sailor Moon i Avengersima bile su neizbježne. Ali kome to može smetati? Ipak se radi o Lil Uziju. New Yorkčani su dobili novog superheroja, ispravak antiheroja. O Spider-Cazu se sve više priča, a nešto što je krenulo kao trolanje pretvorilo se u 103.000 followersa, parice i influencer karijeru. Plava bandana, timbice i bosa Henija dok mu neka cura twerka u krilu zaštitni su mu znakovi, a ovaj česti side talk gost, osim što stvara kaos, mrzi Batmana, tako da ga ne smijete spominjati u njegovom društvu, cause this is not your friendly neighborhood Spider-Man. Mislim da nikad nećemo zaboraviti obsesiju koja je krenula nakon prvog Suicide Squad filma i da je svaka druga osoba za Halloween bila ili Harley ili Joker. We're bad guys. It's what we do. Tako da, pitanje je što će biti kad izađe drugi dio. Sinopsis filma napokon je vani i objavljena je glavna postava koja uključuje Idrisa Elbu, Margot Robbie, Pete Davidsona, Viola Davis i mnoge druge. Film se očekuje tek na ljeto, ali se već o njemu priča na veliko. Cardi B ide po novi TikTok trending, pa je tako prošli tjedan objavila novi single i spot za pjesmu Up. Spot je klasična Cardi B, prepun guzica, twerkanja, lizanja, vibratora kao mobitela, a ono što treba posebno izdvojiti je sami beat. Osim što nam je odlično sjeo, vrijedi spomenuti kako je na samoj produkciji sudjelovao Young Dza, mladi beogradski producent. Shout out Young Dzi. Tako da naša regija uz Gežina ima još jedno veliko produkcijsko ime. Rich the Kid je iznenadio obožavatelje objavom svog novog EP-a Lucky 7. EP sadrži 7 pjesama te uključuje prethodno objavljene singlove poput Too Blessed, na kojima gostuju Quavo i Takeoff i Nasty, u sklopu kojeg surađuje s 3 najopakije rap newcomerice, Mulatto, Ruby Rose i Flo Milli. Vrijedi pridodati da u sklopu EP-a na pjesmi Laughin gostuje i Da Baby. Impresivno. Kad smo kod iznenađenja, vrijedi spomenuti da je i Kodak Black iznenada pušten iz zatvora. Nadamo se kako će sad pripaziti da mu iz džepa ne viri fucking Nina. Godinu dana nakon objave debitanskog albuma 30. Zona objavila je svoje drugo izdanje prigodnog naziva 6. EP je objavljen preko etikete KDM Exclusive, a za pjesmu Anđe u paklu je odmah snimljen i spot kojeg potpisuju Marko Dalić i Luka Matković.
Slijedi li novo poglavlje u karijeri 30. zone u kojem će dominirati ovakav zvuk ili je ovo samo ispitivanje terena i pokazivanje svestranosti, pokazat će vrijeme. Početkom veljače Z++ i Bojana su putem Instagrama dali naznaku o mogućnosti suradnje, a par dana nakon toga pjesma Još jednom bar je već bila dostupna na svim streaming servisima. Tjedan dana nakon je izašao i spot koji možete pogledati na našem Jem YouTube kanalu. Treće izdanje nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock i Off održano je 4.2. u tvornici. Ževu je ubila i kući odlazi teža za čak 4 kipića. J.R. August je rock izvođač, elektro izvođač je Pocket Palma, a nas je posebno zaintrigirala Rap i Off kategorija. Alejandro Buendia je dobio titulu Rap izvođača godine, a naša kritika ide glazbenim kritičarima jer među nominiranima nije bio apsolutno nitko s trap scene. Vrijeme je i da kritičari zaprate scenu koja je aktivna već cijelo zadnje desetljeće, koja puni tvornice i sve veće dvorane, pa možda napokon otkriju tko je Dino Blunt, Z++, 30. zona, Grše, Goca Rip i tako dalje. Evo nas nazad u studiju, rubrika Šećer na kraju. Naš novi gost u ovoj rubrici je mladi konceptualni umjetnik Rudi Crnko, poznatiji kao Glitchboy 2000. Pozdrav Rudi, dobrodošao na naš kauč. Pozdrav. Ne znam je li malo treme prisutno, nije, ali ajmo se odmah baciti na pitanja. Si opušten si, ok? Jesam, ok, sad dure. Reci ljudima koji ne znaju za tebe, tko je i što radi Glitchboy 2000? Glitchboy 2000 sam ja, znači mladi umjetnik iz Zagreba koji miksa modernu i klasičnu umjetnost kroz ulje na platnu, slike i takve ostale stvari, umjetnost. Mislim da sam ja prvi put primijetio tvoje radove kroz suradnju sa 33 ekipom ovoga. Što si sve dizajnirao za njih? Pa inače nije da sam tak puno stvari dizajnirao. Neke stvari sam čak i crtao. Krenulo je sve u prvom studiju kad sam crtao tu Meduzu, Versace glavu. Tu je sve tak neš krenulo. Trebao sam raditi Gran Turismo, ali to sam s vremenom, kroz rad sam to, mogu psovat. Može sve. To sam odjebao jer s njih 9 se odlučiti, svako ima ideje sam maknuo. Tako da jedino što sam radio je bilo sa Ridgejem, Čvarcem s Marcipana, to mi je bilo super. I zadnji njihov album, Backstage Boys. Da. Čvarci od Marcipana su mi bez povlađivanja jedan od najboljih domaćih kavera unazad 10-15 godina. Thanks. Uz to znam da si radio nešto sa Gežinom isto po tom pitanju, to je sličan tip projekta, ali generalno nisi radio puno tih artworkova. Zašto se ne okušavaš više u tome? Mislim, nije da nisam. Imao sam ja još dosta tih nekih sa strane, ali je bilo tu i ono od punk grupa, metal grupa, tehna i sve i svašta. Samo kojiš radit kavere za neke sitne pare, neko mi se javi i sad dajmo reći, ne mreš ti sad tražiš veliku lovu za kaver. Mislim, nije lova problem, ni stvar je o tome kaj neko te cijepite, tjedan dana, 2 tjedna te milijun ideja ima, umjesto da te pusti na miru i on sam u zadnje vrijeme odjebavam sve te kavere, ne da mi se više radit. Jedino radim besplatno onome ko mi se svidi i rađe bi besplatno neko napravio nešto šta ja osjetim pa ću napraviti, nego da mi neko doleti sa 20 tisuća ideja za ne da mi se više tak to, ne rađe besplatno radim kavere, ali ako mi se nešto svidi i ako mi se neko javi pa ću vidjeti, to ću neću. Imaš li sad trenutno nešto na čemu radiš? Ne moraš nužno otkrivati imena. Kao kavere? Da. Ne, trenutno ne. Zadnje s kim sam radio je bilo Zimski, to mi je bilo odlično. Oni sam rekao, evo poslušaj, radi kaj hoćeš, meni je cool kaj ti radiš. Takav lik mi je bio odličan. Jer nije imao milijun ideja, nego sam rekao, ja bih htio nešto tvoje. Ja rekao, super, Tvoj stil je jako zanimljiv. Dakle, spojio si taj nekakav tu grešku u sustavu ili ti glitch i to je iskombinirao sa tehnikom ulja na platnu. I to sve skupa djeluje jako zanimljivo. Koristiš li još neke tehnike ili je to tvoja primarna? Koristim gro tehnika. Mislim, naravno ulje na platnu mi je main fokus, to mi je glavna niša moje umjetnosti. Zadnje vrijeme radim kolaž je stvarno zabavan za radit, ali radim digitalno na kompjuteru, editing i te stvari u Photoshopu. I u zadnje vrijeme dosta se fokusiram na
ja to zovem skulpturne slike. Znači Dobro. nije više ono 2D platno, nego je to rad od više radova i onda dobiva treću dimenziju. Tako da to je miks svačega, drvo, platno, sve i svašta. Tako da i to i modernu tehnologiju mislim uskoro ubacivati u radove, ali to s vremenom moram još sve izračunati, kalkulirati kako će to raditi. Može li se reći da su nekakvi stariji klasični radovi i nekakvi možda religijski motivi nekakav glavni izvor tvoje inspiracije? Pa ja sam prepoznatljiv po tom stilu da koristim najviše te glave i kipove i biste i sve. A najviše sam inspiriran i većinu svih mojih glava je od poznatog kipara Berninija. I on je većinu, svi radovi su mu tak religijski. Ja sad ne gledam to religijski jer ja nisam baš religiozna osoba. Ali su mi jaki, ne znam kako da objasnim, ali vidim tu neku jačinu u njegovim radovima. Super su mi, malo su mi spuki i ja sam htio to nekak prebaciti u svoje, tako da većinu je, da, religioznih, ali nije da me to sad dira religija oko toga nešto. Kako se uopće dogodio taj moment glitcha u tvojim radovima? Je li to bilo nešto što eksperimentirao si pa si kao došao do toga rekao kao wow, ovo je jebeno ili si imao nekakav planski pristup tome? Da, bilo je tako, ovo je jebeno. Znači na drugoj godini akademije studirao sam kreative odjel na akademiji i htio sam biti slikar. Ja sam studirao restauraciju i cijelo vrijeme, kad si slikar, umjetnik, moraš imati neki svoj džir, film, svoj neki stil. I onda tražio sam kroz godinu dana šta me zanima i s vremenom sam otkrio taj neki glitch filter na Instagram, to nije bio ni Instagram, neki program i ovako sam se igrao sa fotkama i rekao sam wow, ovo je faka cool, isto se bilo bi odlično da ovo slikam, znam slikati, mogao bi probat pa ćemo vidjeti kako će ići. I evo, tu sam di jesam, to je ušlo, svidjelo se drugima i to je sad moj džir. Spomenuo si akademiju. Misliš li da je akademija nužna da bi mladi artist mogao dostići maksimum svog potencijala ili misliš da je to nebitno? Mislim da to ovisi od osobe do osobe. Po meni, ja nisam završio akademiju. Okay. Akademija je super mjesto. Akademija je super mjesto za naučiti mnogo toga ako hoćeš naučiti. Naravno, mlade ljudi, ja sam bio na akademiji, ima tam jebi vjetara koje ne zanima. Tam su jer su tam, crtaju i možeš mnogo toga naučiti ako si stvarno fokusiran u to. Ja da sad odem na akademiju sa svojih 27 godina, koliko sam, mogu reći za sebe da sam u zadnjih par godina dosta se ozbiljio i fokusiran sam u to kaj radim. Da se vratim sad natrag u 20. kad sam studirao i sa ovim današnjim razmišljanjem, mislim da bi mi akademija jako puno pomogla. Sad na kraju dana da li papir nekom taj ovisi, da li neko želi ima taj papir da ima završeno akademski slikar, to jedino ovisi o cijeni poslije kad prodaješ. Bar tak ja gledam. Ja iskreno i bi i ne bi, htio bi završiti akademiju, a opet s druge strane sam u toliko tih nekih krugova i upoznao toliko nekih ljudi koji govore, gle, danas to više ni ne. Ako znaš radit, niko te na kraju neće gledat da li si završio akademiju ili nisi završio akademiju. Sve ovisi o kupcu i o ljudima koji gledaju ozbiljnu stranu ili nebitno na kraju dana, otprilike. Znam da si u mlađim danima bio aktivan i kao graffiti writer, ali u tome više nisi toliko. Zašto? Ne mogu reći da sam se ozbiljio, nego ja sam prestao tam negdje 2012. 2013. Ja sam to od 2005. sam se bavio, od 6. 7. osnovne sam. Ne sam gleda grafiti u 6. 7. osnovne, ali da sam primio sprej za šarozid i rekao wow, ovo je odlično. I to me pralo dosta dugo i doslovno sam sanjao sam to, cijelo vrijeme sam crtao skice i to mi je bilo nije ni hobi, gledao sam to ko posao, ko klinac jer sam cijelo vrijeme bio fokusiran na to. Ali s vremenom, imao sam tu ekipu koja ekipa s vremenom se nekak raspala, malo smo postali, to je već smo imali 21, 22, neki su malo stari, neki su našli cure i onda se malo, ja sam ušao u nove ekipe, ovi su u drugim ekipama i razvodnila se ta ekipa, a meni je bilo najbolje zbog ekipe. Sad, ajmo reći da sam zbog tog prestao. Mislim, danas znam crtat grafite, ali ja sam prije bio bomber. Ja sam više bio bomber nego legalac. A danas me zanima više legalna crtanja, nemam više, ne da mi se ni trčat više ako me neko ganja i ne da mi se više rokat.
Radio si merchandise, nedavno, actually majicu koju nosiš na sebi. Da, dvije sam se ih ja rezao. I to je, spajao. koliko znam, sold out, rasprodano. Planiraš li uskoro nešto slično raditi? Ja imam stvarno velikih ideja, pogotovo za odjeću, to sam uvijek pričao u svim intervjuima i uvijek bi se zapričao i ništa tog ne bi bilo. Sad, ja imam velike ideje za ovu godinu šta bih htio raditi, imam svašta, tako da, naravno da će biti nešto novo, ali ne mogu sad pričati u detalje jer da ne bi dao lažne nade nekim ljudima, jer mi se ljudi znaju javljati, pričao si o onim hudicama, kad će biti, onak, znaš ti di su meni sad hudice u glavi. Tako da bit će sigurno meni odjeća najdraža stvar, to mi je najdraža vrsta umjetnosti, biti dizajner robe i te spike. Tako da bit će sigurno, sad moram još vidjeti točno šta, kaj, di, na sve strane. Da, već kad smo kod odjeće, znam koji je tvoj stil, ti voliš kombinirati te nekakve vintage komade sa klasik brendovima ko što su Polo, ko što je Stone Island i tome slično, ili to vučeš inspiraciju iz repa 90-ih ili od kuta furka? Pa inspiracija je većinom, uglavnom ja imam 3 vrste inspiracije, to je oni 80, 90, Harlem, oni dileri, ta je neka spika, Dan Draper i ta ekipa, Flash i Lifestyle. Onda jedan dio se zna, Gucci za po kući. Da. Onda drugi dio većinom volim tu neku englesku casual spiku, navijači, volim Stone Island, Ralph Lauren, Burberry. Ta spika mi je cool, to mi je casual. I treća, to u zadnje vrijeme isfuravam, ali ekipi se ne sviđa jer briju da možda zabrijavam, ali volim loafer cipele, zataknute majice u hlačama, fino sve, fino, malo finije. Sazrijevaš? Da, umjetnik, moram biti, da. Kad će iduća izložba? Ja već 2 godine pričam da radim na toj svojoj završnoj izložbi. Mislim, neće biti završna, ali ju zovem tako jer će biti stvarno hoću da bude top noh, da bude odlična. Najviše mislim uložiti u nju da bude baš prava. Sad kak je korona, nemam pojma. Ja bih htio ove godine, krajem ove godine ili nakon ljeta. Sad ne znam kako će ići još korona s tim stvarima, ako ne ove sljedeće, ali računam čak ove. Sad ovisi sve kako će ići dalje s ovim spikama. Jer ne da mi se imati na izložbi ljude s maskama i nije mi restriction koliko ljudi smije biti, koliko ne smije. Možda bude opušteno i da ljude boli briga. Za one koje zanima, gdje mogu kupiti tvoje radove? Kako ti se mogu javiti? Ja sam nedavno, ajmo reći, potpisao za jednu galeriju, Divilu, oni su resell galerija. Oni u svojoj galeriji imaju najpoznatija hrvatska imena, najpoznatija. I nekako došli su do mene, ja sam došao, međusobno smo se našli, prepoznali su moj rad i uglavnom moji radovi se sad tamo nalaze, moji najbolji radovi, jer te finije, bolje radove dajem njima, oni to drže, oni to resellaju dalje. Tako da ili se mogu tamo naći ili mi se mogu javiti privatno. I da, ili privatno ili sad, evo, morao sam se pohvaliti da sam tamo, da mogu otići ljudi pogledati, da vide. I ovak, da se jave DM, inače radim i narudžbe, tako da ima svega i svačega. Okay. Rudi, puno ti hvala na dolasku, što si gostovao na našem kauču. To je to od nas za ovu emisiju. Naši idući gosti su grupa Krankšvester koji dolaze na naš kauč za točno 2 tjedna. Kao i uvijek ostavljajte pitanja za njih u komentarima. Ona osoba čije pitanje dečki odaberu osvaja hudicu po izboru u dućanu Approved. To je to, budite zgodni, lijepi, pametni. Vidimo se za 2 tjedna. Pozdrav. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to take we're trying to. Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. I can see that. I think if you click the up arrow next